imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa asore na KISII FM. Alright, abara kabisa jirega cha vudugirina 32 nse yamo yabono mambe ya chinsane cha Afrika ya mochari tukolie Jumanne chitariki 19 cy'umutinyu gatano kabiri umwaka w'ikiri 2022 mambingi sana tukwariganira tukumanya ile chinguru manasa magazeti ile tukolie rero nabona butambe genege KISII kimoro buri mu bincurimi cyabona butambe ngoro kwa MC Dudus na inchi buna butamba se akaboko kwa nenga setine ya The Daily Nation chitariki 19 umutienyi ugatano na kabiri kulia Jumanne mwaka 2022. Ile taliana ni konkoro kunga Ronald Mayaka Brigadier. Vipi bwana? Debi ya sana. Nyasa utuanchire naende tuumera nirasiri tukelie Jumanne. Kurutoka katika neta igali tukulie Juma. Moneno utuanchire bana, moneno uturendire. Kendi gocha. Mabera ina mange sana. Chinguru chia ene chugo kumia. Kotemande kora imagine nga engen chonkora rabanto bako berurokonya nyasa enko kigwa enge obabo. Angatima etia setolebono lakini yale no munyamabera mange sana. Yes, tokata ngo buyabwa ete boto isane na inda torende butambe atokonye gotokoleta magazeti aya toyalete bunali kire tutari go change tutari comment tutari kurusikende kweli kabisa erega korukwa nyasaye. Headline ya The Daily Nation igeko tebanga Gachagua versus Karua. Is it Gachagua or Gashawa? So long as kuna CH unaweza muita Gachagua, Gashawa. Okay, Gachagua versus Karua, right, depending on how you want to pronounce it. Gachagua stroke Gashawa, depending on where you are. Yeah. And depending on the diameter of your mouth. Not the circumference, not the radius. Igankubatekana nechinkwa na cheje mase muchira chikokolekana litukolia rero go chia sebalia abaraba konyi bali bakuliye kerugo kibo president running mates, presidential running mates. Rero mbabuate debate elina last week nganganyirete sana. Aiga echigo chikoba chinsemo ibere che debate yense mentangani ne ya bali ababuate nse ya 5% as opinion polls. Muske Professor Wajakoya na Wahiga Mwaure. Yes, na Mwaure running mates cyabona bako batangani kora korwe debate yabo. Basubati bali babere nande barabanyabiyeni sana. Yes. Tumanya gocha bone debate ya kabere. Debate ya kabere. Yes. Nigere yabali baskoete above 5%. Debate ya kabere yare kalengi ya sana. Igera ya alternative. Ile uyazana by the way. Abo baba uchikomera na mukwanire Rigathi Gachagua. No musubati Mother Karua. I said debate. Takuwa nzito sana hiyo. Nzito. Gaite the first debate haitakuwa nzito sana. Kwa nini? Basubati waliobere mbakuwa bwana namba bwatobolemu. Kiera bara basubati babere. You know why it's going to be a good one? Barabumba nakobase politics before. Yes. They will have more time to explain in a articulate issues, change manifesto chiabo and what they are going to do. What do you mean by saying more time? They are going to have more time to kwanere bintu birikira sekurende yabe manifesto yabo. Because what else will ababoli? They have not been in any leadership positions. No matter ekero wachira seke kwande ekyo mbale zikoma tekanya mbaruje bindona biko genderera. Maswali abanaro sana no tuba bekire bintu kabaraisi. Kolengana ne biri bako bagotera bachi siasa. Yes. Engenjo bagocha nabo barache bale soft bakatenga siasa na beko gendengi. Anyway,
aya gakorekanete ase okay mugano iyo murekera se page 12 ke page 13 turizi kurega ligathi gashagwa na chitiri assholes eri gogera so machiko ye debate na rochalia kwa muroje zibijangire cyatarete abegete chitrack getalia ya UDA Kenya kwanza eye magega yukora kana ngatari gocha ze debate atagete kwa na Kalonzo Musyoka lakini ngatebaganga ole waka ise komisi Deputy President as a presidential debate aragotebanga guchele kora consult lakini onyerani meti yae goja abetaja ne yarwe karangire as much anyuru gijaikirade as much I can tell you mugano ino rase peche 12 weke peche 13 ngana kiaba Kenya baganyerete guchikora baraya baberenga na kibara chiko kinana ase debate yeri tukoliara yero roboti ndo asokoro gotebanga tumese ntifa ya sokia nga abaliki igo bara abadalia sama ogara ila uzi Kenya kwanza na romo secretariat press secretary ya Kenya kwanza Hussein Mohamed yes uko gikilizana roboti urbo lakini Hussein Mohamed ya noyo mulengi bwa baliki na morali bwa mangana maya ase kemo kigeta sen mokongu sana na ndengi nyoliteka ko deputy president ya maswali makongu paka deputy president yakamba kukwama lakini nabera atoke ngakobole maswali makongu yani ngantebe ngenteke moiga koro bungaini tibuo bwa gutume ko bungaini bwao ase ngenjokero kende yo kuoba omonto nabera atoke inere opportunity kware gutumika gusuka yes akumeti sana ndekera kwa ewe mirimo na deputy president wana aragukwana akoigerere with the president anyway kila mtu ana uhuru wake kweli kabisa yes asa headline gazeti ya Taifa Leo Raila Aoshwa laana ya mwaka 1969 hiyo ni nini bwana umurayo mutangari bwense ya Kenya mzee Jomo Kenyatta na alirete abaikoyo eira gose na bali mba currency de bakaliki hapo na akabaseminga mbabase kuwakera bantu bande bonsi chikura batali abaikoyo gose bisa kubinde bono esemo yabagaka bege ikoyo gose korwa orogongo rwa central mbawumena tena goikaransa na kobuna eirelia emuma eri bakayebuna bakayesalia na gotebanga bono bayerusiria roro ngo kibali gwakera Raila Amolo Odinga chikura asobo cholibu mwakoyo cyo gukora kana mutinyo go jitari kianda epeji yakana ne murekere tumugano na kibona abakenya banyorete mu esema ya serikali kuyelia ligori lyobosie bwe kibando korwa 230 shillings mpaka 100 shillings asobosie package y'ikiro ibere deputy president William Ruto asomugano yo murekera sepeji yakane gagotebanga stop playing politics with unga. Deputy President tells Uhuru Kenyatta agotebanga inwe serikali inu muamenta ligori lyobosie bona ndi mweyerie elinde kubanga ina bakenya ngabano mubajaretie stop playing with to some extent mimi kama Mkenya naweza kubaliana na Deputy President kwa kiasi fulani because the same government nero yarora bakenya bago chandeka nero chobosio boki na ligori. Now have you listened to the president ikara ere sanki ekogera? Yes, I have no problem. I want to express myself. No nchenta ite go express again to na represent kwa na ga iso ngo boli makweresa izo ndo ngo boli magocha kweresa obosio bwagure mbuya chingo bya serikali senje yokoyeli how long will it take as obosio boli chiduka go etaga iga gocha kugwa 200 shillings? Okay, kibone ngenteke ngao. It depends on stakeholders, whoever the shopkeepers and stuff. Because ibone a bit logic inga obugole onyo obugole te osen 200 bobache ko boni 230 aseduka yae. Eserikali yatanga zerono bosina 100 bobuna kibao kwa ne stake kwenye babwana. Na ira no niyo era banaye. Oh ni mia. Okay, na kiogora. No na ko boli swali no yabuyo. Bona na kinko ira ni sincerely. Ko ira ni ingolrete 200. You're right. Look at the duration. Chinga kia serikali iruete ndeke gokora. It is 4 weeks, which is equivalent to 1 month. Yes. Is talking yenere within that very time? I don't think so.
Hapa kuna mchezo mkali. Sisemi kitu, sitaki kuingilia mambo ya serikali. Mwana ino ora sepeji akana senga seti ya The Daily Nation. Oboti runako te buna baiko baikara stena ko na korie ira bono yogo chikomoko boko Raila Odinga nyuma yoko buna emumeri baliete no murayo mutagani bwenze ya Kenya mzee Jomo Kenyatta no roboti rwa sepeji akabere gazeti ya Taifa Leo. At the same time aba governor bali greedy ko ba greedy nako banaki ko ama aramia bali bakonanira atari ko igota bono you can imagine nga batakete bakikuwa kanwa nyuma yo retire oli bato baso gitamubere nyuma yo retire bakikuwa kan 2.3 million kiro mwaka mune send off kiro mwaka yes muna pension go seki muna pension yabo bono batakete kuwa kanwa president singa bakanu bakabakwe chibesechi plus their deputies ndinge wendigetiwe manye kunyarekana kine kirwa seki gambiro otherwise I'm sorry to say abange babo bayibire bobemba bwenti bakwe kugenda na igweto mona siasa yo muka gotebanga bakaba nambale bayibire chibesa barali paka bakuchitaere yes paka bache kuru babo batakaye what kembe ya Council of Governors bayirire kina seki gambiro ndengane yetigwe baye kujibesa imeyense ya Kenya roboti rura sepechi akabiri gazeti ya Taifa Leo. Kenya is a man eat man society. Epeji ya gatano ne muri ketu mugano kekana kimuraibwe obomo bwazimio lo moja wani Kenya coalition mukwandire Raila Odinga atebirenga ere na chigwanchirana ama chibu yobo choli obonene burachikoleka n'umutinyo wocha kirende yonse burachigosoka he will accept he will kogicha mbanya gukwana maitego bakira kogicha bobe free transparent verifiable elections. Mugano inora sepeji ya gatano. At the same time aba agent ba Raila Odinga na aba agent ba William Ruto bono niko bachire asense ya Greece go chikwero renchera masakara yo chikwaka chikura yobo president ago chiko printiwa eyema yagaye kyo ya ABC ko bali baga bali bakurike kerugo kyo president gutuma agents ba chikwero lakini Agano party na Roots party batumeti agents batumeti agents azeki no ura sepeji ya gatano azeki no they have not given a reason asepeji ya gazeti ya Taifa Leo ne watu roboti ngakiba Kenya baguchikolia baguchikolia gukima boko rurigo lirike yake aso mutinyo yo mubuka tinde kwera sagende kyojime gwakana no roboti rura sepeji ya gazeti ya Taifa Leo. At the same time umugaba na bwe county ya Tharaka Nithi Moroke Muthomi Njuki igatebirenga egetambo kero kimuraibense ya Kenya Mosque Uhuru Muigai Kenyatta yoko moko boko muraibo mubwa Azimio la Umoja wa Kenya Coalition Party Raila Odinga una olio chikolie kero kimuraibense ya Kenya nigo kialetire monyogiro na kuoro kibuna abakori emirimo be serikali abange barachikubetererwa kwa maiga ya Raila Odinga. Sijui kama ni ukweli. Sidhani ni ukweli but nikorengana na Muthomi Njuki. Epeji gatano limo nimo kiretu mugano gege gotebanga end of the road for Sonko. End of the road for Sonko. Yemagega Supreme Court didn't akwane ta last week nga. Let's wait and see in Supreme Court yeko. Ekoro ku mahakama ya upeo. Yes. Kenya. Makaruli bakateba mungwano ye was validly impeached. Igoro returning officer ya Mombasa iliko ya mukilire ya chiteka revoke sakarire gateba we cannot clear you kubolio bugabana Gaso bwenye Mike Mbuvi Sonko yomo chire the Senate togo chiandalete na ndembago ne Supreme Court the highest court in the land koti mahakama ya upeo Kenya haiwezekani na kwa by the way achane tu na hiki wakili Wilkin Sochoke remember like yesterday kako tebanga asigia Songo nege kong Songo waja kubali matokeo kubali tinka geretie kigambiro ya East African inganke overturn a decision ye county assembly a decision ye Senate, a decision ye Supreme Court. I don't think so. Bona dali bugaba na buka.
songo tabwena tikotoka in any public office. Yes, that's what ne ruling imugano inora sepeji yakata na lima senga city ya the Daily Nation. At the same time peji yakata na kabiri ne mugretu mugano ngana ki ama entenyigete asoete kati asobo ni bwa maguta na kuirira kero kenda maguria maguta komenta sana mense ya Kenya bantu bagarukunga cartels para mchezo mugano inora sepeji yakata na kabiri bwo ichani sana senga city ya the Daily Nation mwancho motegereri asepeji yakane gazeti ya Taifa Leo ne batoro botinga kia serikali nene yense ya Kenya egenderete kumulekwa kubwetekana no gutaikirania chi project gete icho ya cha getime yense ya Kenya. At the same time wono ogo chiankuma wa Kidero Evans Kidero aseka ngaya yo kuri kero kibo gavana me county ya Homa Bay. Yes, nigo kwale urachikoleto buoba sana ase obonyangongo bweke magia ODM na Kidero ase koba umugavana bwe county ya Homa Bay geminatinga okuna kugo chaka gwe sabali yogo chikoera kwa Raila Odinga ase county yo kulingana no muri kibuga gazeti ya Taifa Leo page ya 4 muganura se page ya 5 gatatu singa gazeti ya The Daily Nation yabo asomo bisoyo mo bweke umbeke abanyanyimbo ko rukunga rek squad nego tebekana mugende ti Joseph Irungu gose Joey ase ekina kimubwa kisikibwa alternate obuiti bwo musubati yo mukuru kwanga musubati yo bamitona kyare kurukuleta liyayega tagete kuliriga iga kurukunga elitalia yagega nkolinya orande bagotebanga mungwano yo iga is one of the suspects ekiyagala gotebekananga nero Monica Kimani nero mogende tigoji ase scene of crime mugano ini gora se page ya 5 na 3. At the same time dudus abakenya abange niko bagenda tugotera chinga chinkongu sana ase embassy ya United States amone chi embassy chechinse chinde chikogenda siko aseme kichi process chinyinga bakachirira abakenya bange ba miss out kero kende montara go travel out for a scholarship ugenda konyora admission ya university gete go sekero kende business trip mugano ino rase page 10 omo waziri wejizemi Professor George Magoha nika atebirenga ninderedi kogenda echera onye chisabali ngokora go chiase chisukuru nchiri wadi eye maega yo mulingo libo chisabu chibo tumeki wechibese cheserekali Auditor General igotebanga omo waziri Magoha chituripu echeko na komeki ko chiase chisukuru chinsemo ao igago tumeka chibese chinyinge because ngwe kubara allowances nero mbengi mayabo bisakuru ase abisi yae bakogenda gutara isukuru echi egasiye yago chigokora anga kere serikali nebwate Ministry of Education nebwata abo bisase kere county tubwate county directors of education tubwate sub county directors of education babwente gokora egasiye yo nkiyokurera Nairobi oja gokora egasiye ya Nancy Gatungu nere Auditor General Kenya korengana na machikaria ko govern chitaro abwenerete gutwara mu waziri onde bwensi mbabe gitekerengo gichitara bwende gutwara n'ekibesa bwende gutumika kanirenga mbabe gitekerengo but tigumu I'm just saying tigumu waziri atara assessing enjo ebetereti because there is a crisis atagete kwerorere gento according to you chisabali chema nchibwati meaning nchibwate. But bono, what is the work of county directors and sub-county directors of education? Wamelala kazini? Who said so? Wamelala mbongia gochera, nyabaro? Okay. Ndia gochera. Ondike gasi, ontebinga, nakube kirote nirabanta. Ndio. Ntarachi ni ndangelie parade. Nyole no wate nete parade kuba kuwane role. How do I look? Abantu abini fact basic. Wagora lile. In fact, I think I need to make a presentation in one of my shows Saturday. Igoro ya empowering abarayi bali abakaba ke kuabekere in any organization. Yende gena kia rusetie ababu na mwamba kera lengo mo secretary general ODM. Kabatebenga bono tindo chi sababu ene murambekere ko secretary general wikama ya ODM yakenene miyense ya Kenya. Yet I can't make a single decision. Mombu toleta magoro rende ngakingo ja kokole mirime. Anyway, mugano Igoro ya Magoha no Raila sepeji. Asepeji gatane gazeti ya Taifa Leo abantu 10 nigo banyoda chinkoma ase amandamana matindi na gisakasaka cyero kanite mu Kibwele Eldoret kubwate kana n'abafuasi ba Kenya Kwanza no mubunge olio Jepkut
kabanga no gisakasaka chintindi lakini ase county ya Kisii chinsemo chiria chia Itumbe abasa mbaro bekanete sana Marioki akaimo kuna nyimbo first time by the way kegera gotebekananga abo bisambale bekyombe ya IBC babuga tugwanchira ligete batakire kunganyigwa narora be county ya Kisii bakorera mikanga goseba kwemurunganinga returning officer nga se constituency ya Nyaribali Masaba Mark Mango uyo bete transferred waja se sub county go ya Nyaribali chache yire constituency niga buga tugwanchira ligete mate nategereta abasayibali bare korobe kanali Tumbe ebagotebanga abantu bayirwe miremo yo chikoba clerk nechi presiding officers nechi deputy presiding officers abange babo mba apply tegazi nande mbalenge shortlisted mate no etogotema korara tebanga sijui nini abantu bano bare ground they know what they are saying mate ngotebanga sometimes it's good we listen to the public totegere nabo bisaba and then a rule decision mark wa made yes same kitu anyway mugano iyo tinda yorra singa city ya the nation abunga yo mulikirega wala sepechi ya gatano na kabire gazeti no epechi ya gatano na epechi ya gatano gazeti ya Taifa Leo katikati yenga city ya the Daily Nation kama kawaida mbabegete pull out ya DN2 abasaba muri kritikoro yobo nchirolia ose smart business nabo igomba begete pull out kegegoro yobo chenu ne ebintu ao biria bigo ose bitunge tobo chenu bwa mwanya bantu mwancho motele nyorenga city yegeri ndo nyare gwasomia mange sana muri kira singa city yega katikati ga igase pull out kurukunga DN2 asepechi ya gatano gato gazeti ya Taifa Leo ense ya Ghana niko ya enekirie ukwambokere kwa marwira kuro gosikuburwire bokuru kwa Marburg bubwe kaine na boliwa Ebola niko borora kanda chinse cha West Africa okay na kerokende bone kiombekelie kia WHO ngeta kerego cheko unengi borwiro obwo na koranga mborwiro tumesono bwate kende kaiga marwire nara kwa naire gaiga igoronga ngaki nonyene biara gati umuntu bwende gwesibye buya elinde nonyene mageta kolia chinda chionsi gochia ati ebintu binde binge biri kwa naire gaiga nyoro yakoliete kale nyore tibu yego anyway onyete ko nyore dia ne dynasty Tibazuru bate kendo nega sabiyo sababu bitangasire gaiga and very many other articles chirikire aba experts kurwase chinsemo au tiatoka ndasi chigo sorry by the way abani enjo kibense ya Kenya mbaga ndeta ko tema sana imense ya America chinsemo chirichia Oregon kegera ndoche gaiga basubati bani enchogete sana kina Chemtai Salbita ndoche ga Judith Coril babinyo gatega na konyora chi silver ne chi bronze no nyina bo ntorarora gold nyinge faith na ntorarora gold nyinge na teba okay but at least we should celebrate by the way yes we have to tiato mwagre chinkovi that's very nice na ndio serikali tigena kwa appreciate athletics mazeu msichana alikimbia sana by the way ntokiwe ku unite aba Kenya kuna bani ajokia matinale ngushabiki huko bugana ondegeti anyway baka kanyorante ne by the way timaita kinate ne no amagoro gwate ne tabere timaita kinate ne yani tokoja how ekwanyorete goteneine ndanyorete ntene bwa lakini ngonyale kanere boyigo timu ya Manchester United mbali na kile sababu yogo sekana kogoke kera bono mogosoligi atabwe timu ya Ajax Amsterdam kurua senseli ya Netherlands wasoire mega serukia Old Trafford gusengo chiware go sororo Moroke Lisandro Martinez wote miaka 24 tuone kama atawasaidia Manchester United ase season ya gocha tuingie kwa dondo bwana leo tunaingia Kisii Bomachoge Kisii Bomachoge Kisii wacha nikuuliza swali ekerugo to mukungu omwegenete be it wakorere nyangi turakora lakini no nyome to mukungu moigwananire she is your wife you are her husband or yes moigwananire kabisa mukungu natakere gutwara chipini chichi account chiao natakere go access sources chiao chichi besa hapa na pale tinta tikobekanga naga neri go access igonda tikobekanga naga neri komanya komanya umate weka access inchebon that's what I'm talking about okay naga ni komanya tigango njore mbuli
Yairo chikwera neso gwengete tu chikweres. It depends on the level of trust. That is it. You love your wife, man. It's not about love. You love your Trust wife. is You something believe your wife. You have faith in her. Trust ne enteke ngao na love ne enteke. Era kikira kotebya. So okay, no watu trust ye. Na boko monye go trust ti muntu boko moye pin. Okay, you go trust it yomo? Yes. Igo gonyare kanere to trust your wife. Exactly. That's very right. When it comes to finances, umuntu abako umiyesana lakini enchera ko ara handle chibese. Ekwa wazi to. Musacho ya mukuru bo machoge ase county ya KISII na nyomete. Nyomero mukungu bachakire nero gukina buye byasale bike gwe karakari hapa na pale, kuminyoka kulema hapa na pale, koleta gento gete konia na contracts gukora wuki yakibese kiguja kinyinge. One time umukungu oyo akaimoka na amanyete pin yempesa yebengi. Oh, ATM. Tima nyogiro kyo banyorete bakaba munamba akoleka nake. Kwekero bakoleka na musubati otorogeti sign inde yonsi yogotaka kurwa sayo usekunganya kurwe nyombe yo na kogenda. Umusaja zingi yukwige no mukungu waye agacha kale buna na nyorira ake akagenda gutimuka kurara lyoka. Maambi akabuka chinsa 11 mapema kogenda na inde igasina goikira ni bikaro getatakire kogenda. Yonga tajiti kuligere nyombe yarenga nkegendere to kumbe muswati ko nyobwe bangire na kubange bintu gete bike ne bangite ko chake sabali buna kogenda. Akaimuka liri musajo lyaga na nera akaimuka ne bintu bya yabangite ne jibag na abwate chibesa ko nyasangire bya sebaye ko kole bya sare chiarenge 400,000 achibwate cash. Akagenda ATM kena bwate pin akementa chiri we miemo na 150,000 kure account yo moza kure account ekera rusi chibese echi akagenda to another account akanyora 200,000 nchireme agama akabijolia bone account ya 200 umusaja alia sakale nere kale komo notify nga ikamoleta ya alert alert ngebesa nere ya rusi no 200,000 withdrawn successfully. Oh my goodness. Transaction successful. Ogo kuminga ki ekentekene kene tachiti konyora molemba se meeting. Akatema kwenda mucyura nga abo gose nanyore orusagiye rwebengiye yo. Amana aganda kanyora orusagiye. Gachiko cheke kanyora shiringi tigaito shiringi chiminye 400 shillings. Igo muzwati yo imuki chibese chimo isaine ochire. Mungwano yakamutrack yakaenda sabanya nyimba akamutrack akaspend more than 150,000 kuligio muswati yo finally akamonyora. Ekera monyora bagatema kugaya na ngora gose naira no tachiti gukora uro chibese icho takora uro chibese akatema kwebera ri muswati yo gose naira ne despite kumura chibese ichonsi na gutaka kumanyanga nkia mogoserete muswati tachiti ko motegerera kagenderete kono kogamaro muswati oyo ngino muswati yakamwageresi myaka 3 mwana ne njarangu ngitere timbu atikende ngolia na ndo mungwano yakara mutumire chiri busano ngaki omungira kanya kuragira omutumire chiri busano umungwano yakakora chitaro ase chintunda 15 tachite go faulu muswati likwera na muswati liko nyabanyolero mwana oyomo muswati liko shididi akaenda obisi yabana akasoera mungwano olia ata etali ndo mwana keli utamire chibese ochire chibese chonsi mungwano lia kaenda sobisi yabanekera ba Salmond akatebia omwabisa asobisi yabana nga tindi okana kulenda mwana onere lakini ongo munira tole gokomo. That's the condition he gave. Muswati olia takora kende agakana igo omungwano, you believe me, goikabona buna tugukwana na chiete akanyoma umusubati umwao, lakini oyo chibese chiri chialire nchiyo bono yagakorera ng'ubugima amenyete n'obube na babase gutwarekera ngere kiguchikwira na alia ngenya areka naira nogose nganje ndinkwana kende rera asomoganoi tinka geretigo se
Nimbwate jinga kichirangi sana. Tinga gere tiko siribwate jinga kichirangi sana nkuwa negento ndakuwa nase. Lakini ndato kwa ndo ngenda kama gyoka. Igoro yechibese echi omuzubati yairete nibengere yatwarete. Ase chiseke ni 30 twakore chise cyari. Ndatebe genteke mwega. Don't misuse trust kwa iru. Umwanchio. And number 2. Nyasao yotogo sabore moyo toko teba butambingi litali limabwate. Inchira te yora ibero muntu chibese ngota getomo kwamia yogenderere my friend yogenderere. Awezi Weiko chandeke lazima. And it will be very late to realizing you've made a blunder that the Kuiran. Very late. Yeah, just like that, Musubati. And then I come to Tumbara Bayegasa quick and say Montacuivere, Patoga and Dorumbuquan, and Paco Zik and checking out what are to me landing in Nangin. That is a wonderful man. Matarata libago toka mbaliko bangi. Yentoke naja kukwana timbu atinga kikira sana hati atoke tikira. Koke kwana ande online ngo post inde. Wajo mategere. Ingiyota kwana ngende ikia. Jiza jani lakini kwana ngende ikyo. Ena hata kete kukwana igadudus. Kwana ngende ikyo. It is important. Abantu kumanya so what bank account. Abantu kumanya ATM aso gajete. Abantu just kumanya. No tabaji pin. Dika sera toke kero kwete dudus. Kiawo kunkoro. Chenaro liro montago fainting semuna ji stroke chia cha ago sinyugo kwana chibese chibolete bi. Baka ago kupi. Lakini abwate millions and millions ase bank account ya yanga chiaba withdraw ni gali rangeli kwe taxi munyo kinya kitali yabe moyo. Lakini yasinga chiko tege no muntu. Tali geti nonye neni we baka ne kero kwete tata site yo kitabu kira atoke chikaba dimagega ke koro kya sija ko ne liga chibwa geti abantu bari kabachana ndigete my friend amale maliru chinjomba abantu bakolete batayikoeresa muntu abantu basikire bintu bachenji teto did ba batenekira bana babachande getega because nobody knows tigerabo tingendera mwancho motagere to kusabo kwa bera sinye tuanya gokake lakini igo yabitiriria munyakiro wa insist ndikiagera egente kikware gukwana muntu nareke gokonya somewhere exactly na kiagera nanchera nangatiga tonyagoke inculcate trust asenyomo mwancho motagere nyore gazeti yao ya Taifa Leo bwimanya yo munayanda manga senchira yo wikira gazeti ya The Nation bwimanya manga mulikereti kuri ya Jumaine tomera ne debate mokoro ege serongo jakire na Jacob Ongeri usicheze mbali na Raila Burito asama gazeti aseritukoria rero debate ayo na Raila Burito asama gazeti aseritukoria rero 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 ayo na Raila Burito asama gazeti aseritukoria rero